Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samanna vitame gani cakkaruddu. Insyaallah deto melok mulangi tapi melok katambah. Nasabah memberikan salam adalah hukumnya sunnah, tapi menjawab salam adalah hukumnya wajib. Alamas sia-sia ia lolongan apala sunnah, idik dit lolongan apala wajib. Ustaz, ternyata engkau memeto bereseleng dek memeto na waddi ribali. Bereseleng aga dek na waddi ribali, bereseleng na pa imam narikuma pasempajangi. Narikuma kade pa imam, assalamualaikum warahmatullah. Aja ribali makkada waalaikumsalam. Saale sempajata. Angkato bereseleng dek memeto naritaja papi balinda. Bereseleng aga naro, ia naritu bereseleng na tau angkewi masyara kubur, mabaca kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ajari baliwi. Nasaba iya rona bereselengi tau angkewi rilalen na kuburi. Tapi narikong ka bali lari ki. Mapagkataw lade. Jadi insyaallah mudah-mudahan yang menjawab salam saya insyaallah akan mendapatkan menantu yang kaya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya insyaallah semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimurahkan rezekinya, lepek maneng inrenna. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Sinina tumato malabiki nan niya salasura malabiki yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kia lebirian nan niya kita nderiangi alabiranna alena tumato malabikeng Bapak Petalura yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Alena tumato malabikeng Bapak Ketua Pengurus Masjid Iqra Al-Limbangan yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Alena tomato malabikkan Bapak Ketua Panitia Peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para andai guruta, dan seluruh para tamu undangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada adinda saya sekaligus guru saya, Alina Al-Mukarram
Al-Ustaz Ki Muda Muhammad Andra Al-Jauziyah SPDI MPDI. Beliau ini adalah merupakan satu alumni dari Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang. Akan tetapi narikku mak bicara ki persoalan pad disengeng mabilah ya sepi pad disengen nagurut tanah iya engkai mak bicara yolota. Oh ibu, wadi jaji engka makutana rilalenna atinna politika rupa ustaz macara meyolo, betul apa tidak? Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Asetku kurang dendena tepu alena MC kampung saya apolengeku pole di Tanah Bone, tepatnya di desa Abumpungeng, kecamatan Cina, Kabupaten Bone, atau lebih tepatnya di Bone Selatan. Dari Kumelo Kilau Sinjai Musti ila beki yolo boleh dilewati Kabupaten Bone. Dan barangkali mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada juga orang Bone di sini. Ada. Alhamdulillah. Pada launi mai nato pada masa-masa salawat lori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah barakatna salawata engkai mencaji syafaat pertolongan mati Rasul Munrina Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan insyaallah barakatna salawata engkai mencaji torifojinna ki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabab Makkah di Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ni gini kita pojika si bawa kak matu mutamar ilalenna surga pamasina fung Allah Ta'ala. Engkang ngetar ilalenna yawani itu kan pertanda bahwa engka ki malade mapuji lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabah engka tak pada ruang-ruang si masjidta untuk memperingati Isra Mirajna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biningi Nabi takki apalanna fung Allah Ta'ala. Wadi jaji melok mana ki hadiri ki masjid untuk Isra Mi'raj. Napa ki maniak boleh ribolata. Nawere memang ni apalah maraja fung Allah Ta'ala. Dan setiap langkah kita lolonga ki apalah siti boleh di fung Allah Ta'ala. Neni anak dan pengeto dosa tak fung Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan insyaAllah to pada melodu Allah rifung Allah Ta'ala mudah-mudahan barakatna Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan pada hari ini, pada malam hari ini, insyaallah wedding kita tambah tepetan niat itu tak lori fung Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga insyaallah ibadah kita semakin berkualitas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, utamana yanaritu sempajatta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah yewe wenye engkaki peringati Isra Mirajna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magasi na meluki mamiraja tau-tau na purani tonriolo tanyaga iyaro miraja bidah. Ya. Jadi ini perlu saya luruskan. Maka desi tonget-tongenna nariko hadere ki makoi puang engka ki ruang-ruang si masjid na pung Allah Ta'ala untuk mendengarkan ceramah agama. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi mak depu ngarisit dia undrung nainappa pada
Masa-sama pada cengi paringkalingana untuk mendengarkan ceramah agama. Ia tunaseng apalan nafa dan narikko masampaja sunnah isi seburakanna. Alhamdulillah. Oh ibu, urani masampaja sunnah isi seburakanna. Depa, tapi insyaallah lolongan itu apalang pada narikko masampaja sunnah isi seburakanna. Sinin atau malabiki nania surah malabiki sidan jamaah Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di tutupan nama lampe ceramaku. Nomor sidi ia naritu nasabah kebetulan Pak Ustaz kurang sehat. Nakenne tumor ganas. Iya, nakana tumor ganas. Seri hari ini asoy nakana. Aga dia tumor ganas Pak Ustaz, tumor tulimore, galagana surang. Dan alhamdulillah, tapi li susah disumanga kupuang. Nasabak napakuto ngemami raja penuh masjid. Biasanya narikko acara-acara seperti ini narikko engka patak barisi. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Wajo ini sangat luar biasa. Dek nak kada maulid, dek nak kada miraja penomana masjid. Mudah-mudahan insyaallah matu ko subui mapakutoi matu egana berjamaana. Amin ya rabbal. Mako marong. Apa rogi kitu buat tuliwan-liwan niki maring kalinga cara mamiraja. Ia tu cara mamiraja de gaga dibahas sangadinna sampajang. As-salatul mi'rajul mu'minin. Iaru sampajangi mirajna itu matapei. Jadi nariko de itu mas sampajang padong kata bawa mamiraja. Betul. Di najuka mamiraja, tapi lo kami bawa mamiraja. Begitu hadir di masjid, mataru matindro. Iya manin masading, puramana manin marbi patay. Magi digatawaku, maga memang matindro. Ya. Kemudian yang kedua, insyaallah mudah-mudahan kode cawi yulle mua apa aja sebelum subuh. Sanggup ibu? Sanggup? Mari ka mate. Kalau ibu-ibu tidak sanggup, lebih-lebih saya. Iya mabila kampungku. Setelah nanti acara ini, saya balik ke Bone. Sementara perjalanan dari sini ke Bone lebih 100 km. Sini nato malabiki na niya surah malabiki sidan jamaah Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi puang mana semua tengkali nga dimundri. Mana semua? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang sama artinya tapi beda maknanya. Jadi beda tu batuanna Isra, beda tu batuanna Mi'raj. Isra batuanna malaleng, sedangkan Mi'raj batuanna malaletuh tapi malalem minre. Isra dan Mi'raj. Maka dari Allah Ta'ala liralina surah Al-Isra ayat 1 maka dari Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla mapacingi pong Allah Ta'ala wa palalampen ni ingi atanna Muhammad
pole ri Masjidil Haram nalau ri Masjidil Aqsa. Yewe ayatna Allah Ta'ala satu-satunya surah yang dimulai daripada kata-kata subhana di gagalai sangadinna surah Al-Isra. Betul apa tidak? Magina kada pung Allah Ta'ala subhana nasaba iyaro kajadiannya mapatak kajen siseng merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Cicato mibawan nola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nariko engka makka da tahu iya boleh toka doni mamiraja. Jadi nariko engka tahu mengaku boleh mamiraja perlu ditiwi gatilor masaki malasa to ya tu. Nasabak cicam mematu mibawan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pamiraja di Allah subhanahu wa ta'ala. Magina kada pung Allah Ta'ala subhana karena peristiwa itu merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Si digau mapatak kajenna walai kice di contoh puang nariko engka anak tak misalnya atau engka anak-anak tamari pesantrengi maka pala na pesito maka pala na pala ia kurang 30 juz tentu agar dibaca subhanallah. Engka tahu dek gaga ajena dek gaga jarinna tapi tomofi engka tahu dek gaga ajena dek gaga jarinna dek to gaga ulunna tomofi lariki mapa kata tahu lada mana kade gaga ulunna tomofi. Betul apa tidak? Sini na toma-toma labikin niya surah malabikin kahadir. Makkumatoiro Nabi sallallahu alaihi wasallam ipamiraja ilori fung Allah Ta'ala. Mapamula ri Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa. Boleh ri Masjidil Aqsa ipendre si menre rilangi. Yarwat tuiwe bertepatan pada tanggal 27 Rajab wan Nijuma tahun 10 kenabian atau sekitaran tahun 621 Masehi. Yarwat turi pamiraja Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Ya, yarwat tu di pamiraja Nabi ta menurut riwayat si polowen ni mibawang. Si polowen ni mibawang ipalalan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal si tongat-tongan na allalangan ni pole ri Masjidil Haram nalau ri Masjidil Aqsa membutuhkan waktu yang lama. Narikomelo ki mangoto Eneng ngesonapa ki letuk krodi Palestina. Itu kendaraan sekarang. Tapi nariko kendaraan unta, siap tahu kira-kira napa nulle letuk atau siampulan napa letuk kordion rong. Tentu di natama akal nariko hanya perjalanan si polowenni di bawah. Waktu na ipalala Nabi sallallahu alaihi wasallam ripong Allah Ta'ala. Sinina toma-toma labiki naniya surah malabiki sidan jamaah Isra wal Mi'raj. Naik waktu na Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ripalala ripong Allah Ta'ala. Tentu Nabi melo jolo disesik babuana puang. Wekasyaga Nabi ta isesik babuana. Menurut riwayat narampe Makkah dayaru Nabitta isesik babuana wika apa? Yang pertama isesik babuana Nabitta di umur 4 tahun, matengangi macule-cule Nabitta. Yang kedua disesik si babuana Nabitta di usia 10 tahun, tame waktu umur balik Nabitta. Yang ketiga disesik si babuana Nabi tadi wattun namiru terima wahyu. Yang keempat
Nabi sallallahu alaihi wasallam disesik si babuana riwatun namelo tarima sempajang. Maga si namelo si dibisewi atina Nabi tak na anu mapacing muah. Tentu nariko anu mapacing ripacingi. Padik mapacingi. Jadi kuni romod di mala akile baraka wad di mala contoh makka di situ ngatungan na idi rufatawi namun itu maga bateta makka siwiang pogo ipasuran na punglatala utamana mas sempajang nariko majai atita mabilatuki pole di pamasina punglatala. Jadi sebelum mas sempajaki tapacingi jolo atita puang magalomoga atitta lori bari bolata magalomoga atitta lori pada tarupatau. Jangan sampai pada idi mato masil sura si bombe pada idi mato mak bali bola di nasi waada dan lain sebagainya. Iana tu penyakit hati malah de na cece Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaro narikko masulang ni atinna sidiru fatau di gaga pak burana sangadinna aringarangi lori fungala taala. Ia naro pasabaran nakada fungala taala. To masulang ni atinna di gaga pak bisa na sangadinna ranaka jahannam. Saya ulangi, iaro to masulang ni atinna. Di gaga pak bisa nari sore mondinna fungala taala sangadinna ranaka jahannam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Majapuri lalenna ranaka jahannam. Penghuninna megangi pole riban sajingi dan nia rufatawi. Aga pasabareng lahum qulubul la yafqahuna biha nasabak punnewi ati di napake mapahang. Perbaiki hati kita. Kemudian yang kedua, magi pasabara ya Nabi tarifacingi atinna kotoni romal dasar makka yaro idi rufatawe idi selengi nari komelo ki mas sempajang tapacingi jolo watakalita nasabak wejinne nasabak di natari me fungala taala pakkasiwian na sempajan nasi di rufatau nari kodi na jinne yolo. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya ipalalang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Waktu na dipalalang Nabi ta lipan ni risede onrong riasenge nonroi Nabi apa namanya Nabi Isa ijajiang. Yang kedua lepas si Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukit Tursina. Kemudian lanjut perjalanan lepas si Nabi dari Baitul Maqdis. Setiap lepangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mas sempajang iduan rakang. Berarti ang kami matuna sempajang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tarima sempajang riolona fung Allah Subhanahu wa taala. Angka makutana aga pasabara si tungat-tungan na yero Nabi sallallahu alaihi wasallam di pamiraja ri fungala taala. Yang pertama melu inapitangi fungala taala tanrang aku sangenna linuriyahu min ayatina melu inapitangi tanrang aku sangenna fungala taala. Kemudian yang kedua melu toy napitangi fungala taala akkala rafangenna tau angkewe isis sari lalen narana kapacalan na fungala taala napitamana fungala taala maka dan narikudi na sempajang irpa ulunna nariko matinulu imasideka napitatu fungala taala ya palanna mamusui jihad fisabilillah pada akal rafangan nariko matana yesoi panitui yerosoi begitu seterusnya. Napi tamana fungala taala.
Kemudian selanjutnya, ipendre ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dari langit pertama menuju langit ketujuh. Setiap mendre na Nabi sallallahu alaihi wasallam siruntuk mani para nabi-nabi terdahulu. Naik di langit pertama siruntuk Nabi Adam alaihi salam, naik langit kedua siruntuk Nabi Isa dan Yahya, naik langit ketiga siruntuk Nabi Yusuf, naik langit keempat siruntuk Nabi Idris, naik langit kelima siruntuk Nabi Harun, naik langit keenam siruntuk Nabi Musa alaihi salam, naik langit ketujuh siruntuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya upaseng ibu, engka biasa pandrita pule ribone. Kebetulan ia pandrita iwe, mak bicara langsung kak si bawa alina. Aga na pasengak ka iya na, upan na naseng engka dalita. Na engka ki mengujuri tanah mapacinge untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Narik ko matawafa ki, bekasiaga ki matawafa ibu. Wekafitu aga na pasengero pandritata makkeda pasin rufa-rufa inasanna langit pitu susunge sibawa atau wafakemu wekafitu aga betongan na setiap matawafa ki bacakan suratul Fatihah. Siapa penjaga langit pertama, maka lu sikiwe kedua ibacakan si surah Al-Fatihah. Siapa penjaga langit kedua, naiklah. Maka lu segi ketiga ibacakan suratul Fatihah. Siapa penjaga langit ketiga dan seterusnya. Tapahan ibu? Ya, cakaruduni sedih. Oh ibu, masih semangat? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Masya Allah. Mana salada makada ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Banyak sekali majelis taklim yang hadir. Betul. Apa mana salada tu yaitu majelis taklim bermacam-macam warnanya bajunya. Ada pink, ada ungu, ada juga warna merah. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan lunas semua. Amin. Situngat-tungan na puang iya nariko macara maka merenulad sedih papinadiku narikong ka majelis taklim hadir. Magai karena juga saya sebenarnya juga pembina majelis taklim. Hampir setiap hari majelis taklim mulai. Jadi marenuka nariko engka wahadiriki engka majelis taklimna. Napa ni situngat-tungan na yaitu majelis taklim puang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena memiliki kelebihan. Aga kelebihan na punangi ya ro majelis taklim ni. Yang pertama yaitu majelis taklim kebab rata-rata macam mengaji. Yaitu majelis taklim rata-rata macam mengaji. Jadi nariko amating ki aja na tujuk ke di pesantren sapa pengaji. Obi mana ni ro majelis taklim ro. Nasabai pak guru mana mengaji. Betul apa tidak? Betul. Tapi isal ko cede dia itu ngaji bawat tay. Itu yang pertama. Yang kedua, dia na toheran nariko angka majelis taklim macam akasida. Di natuhiran narikuang ka majelis taklim macam masalawa. Akan tetapi iyaro majelis taklim ternyata angkato kelebihan na punangi. Di gaga majelis taklim macam gosip. Betul apa tidak?
Ia tu majelis taklim ede na boje magosip. Narekong kapare magosip, saya bisa baca bahwa bukan majelis taklim itu. Ia tu majelis taklim ede na boje magosip puang. Yang kedua ia tu majelis taklim narekong engkai leto de na boje majoge. Kung kapare majoge tanya tu majelis taklim itu. Akar kiwe betul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wattunna Nabi sallallahu alaihi wasallam narapi ni langit ketujuh. Melu ni jokar Sidratul Muntaha. Maka dari malaikat Jibril, Muhammad latutomi tu nasa bawa kunyi wantarakina. Maka dah maga sila latu bawa ke mata na si bawa seruntuk pun Allah Ta'ala. Maka dia latu na nasa koy. Upan na nasa menrek kakuk si bawa ki latu Sidratul Muntaha. Maka saya katanya akan hancur. Jadi perlu tapahap puang. Ia tu nabi-nabi lainnya nulito mi bawa mewai. Sifat bicara langsung si bawa pun Allah Ta'ala. Di gaga nabi mulai mewasiruntuk langsung si bawa pun Allah Ta'ala. Dan tidak ada nabi yang mampu ketemu langsung dengan Allah sangadinna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia narunak kada antar nurun fauka nurin ikuna Muhammad cahaya di atas cahaya. Benengena seteneku Muhammad di mematuna pancaji pun Allah Ta'ala. Ulengi di na pancaji pun Allah Ta'ala matan nak soe. Akan tetapi karena ikona Muhammad maka diciptakanlah semua yang ada di bumi ini. Utamana ini rufatawi na pancaji ki fung Allah Ta'ala nasabari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya narikko itap puasana Nabi tapuang as-salawat ki nigi narikko itap puasana Nabi tanadi nasalawat. Maka Nabi ta iya naronasen ummatku kami nam masikki turi lebo nalino. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil magi kan macue yewe padong ngi puang maki batuangi Allahumma barik lana puang pak barakakeun rilalena ulah Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan dan nia ulah Sabang wa balighna Ramadan dan sampaikanlah umur kami sampai pada bulan suci Ramadan. Syukur maraja kiri fung Allah Ta'ala alhamdulillah narapi ulah Rajab sehat-sehat mofa nulle mofa makita mataku nulle mofa makasi paringkaringaku nulle mofa joka ajeku. Pergunakan semua itu untuk beribadah kepada Allah. Ya Roma kutu mas sempajang tinulu ni cede. Oh ibu, tinulu ni cede. Bapak-bapak tasuro beneta mas sempajang di. Oh ibu, mas sempajang maga bapak na diboleh. De mas sampai jamu bapak-bapak di sini biasa mau tatadu makna ko tengah beni wi biasa mau sampai jamu ditadurang ni tugas laki-laki suami wajib hukumnya nasuro benit nama sempajang. Nasabah makani fung Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Isinin na to matappa pada jagewi alimu si bawa keluargamu foleri afiranakana fung Allah Ta'ala. Wamru ahlaka bis shalah suruh keluargamu mas sempajang suruh anakmu mas sempajang kapa dina sempaja beneta puan dina sempajang anata tania beneta jolo dicalla
Tania anak ta jolo di calla, tapi ambil na jolo di palu-palu. Ambil na jolo di palu-palu. Makanya ta suruh bineta masempajang po. Isuro sona seneng dia pernah sempajang, suruh sona Salasa. Isuro sona Salasa dia pernah sempajang, suruh sona Kambisi, sona Rabang. Isuro sona Rabang dia pernah sempajang, suruh sona Kambisi. Isuro sona Kambisi dia pernah sempajang, suruh sona Jumat. Isuro sona Jumat dia pernah sempajang, suruh sona Sabtu. Gan si Minggu dia nak sempajang, idik manibawang, melo ki selai atau melo ki tambay. Pak Ustaz turun tangan. Betapa pentingnya yang namanya solat. Semua manusia diwajibkan untuk solat. Dek gak tahu dek nak di masa pajang. Wajib masa pajang mana? Mau maga tanrina pangkata aruki andiki asam pajaki. Ustaz, dewa sampajang sogina. Maka kesogi ki. Sedangkan Nabi Sulaiman, nabi yang terkaya di dunia, saking kayanya, semua kerikil yang ada di sekitaran rumahnya terbuat dari intan dan emas. Tapi Nabi Sulaiman mas sempajang. Igapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamit tama suruga. Tapi Nabi ta belang utuna apa namanya? Belal linrona, pupu utuna nataro sempajang, padahal dijamit tama suruga. Nabi Ayub, Nabi iwiringi lansar ipung Allah Ta'ala. Yarulasana ular remaneng alalina. Tamo tu sampajange mas sempajang. Napalisok mana jolo yaru ulai napa mas sempajang. Uramatu masampajan nalapi mangyaro ula ina panataro di watak kalina. Idi sihaki dito masampajan. Ang keluarga tak kero. Matakkan ni kasi makacamata ni buku toni tapi di nang kana sakay masih tama masih mak berjam. Sementara idi saysa tomi waseng. Dito gagak kuy, kutomi di bone mega. Kuboni mega lade. Kuy matinulu maneng masempajang. Saysa. Magi dito masempajang. Iero sampajang ni padega galade dito masempajang. Deyu le tatto tudaki, deyu le tuda lewuki. Dena dule pakedo ala leta atita masempajang. Kode itu ni yulero, agak na, ini tosi di sampajang, aru latuki mati. Tidak ada alasan untuk tidak solat. Petacama tidak solat, petacama di sisa. Petalura di sampajang, petalura di sisa tu. Tentara di sampajang, tentara di sisa tu. Pak Ustaz di sampajang lebih-lebih di sisa sana. Mau Pak Ustaz di sisa tu? Asal pajak itu tidak ada alasan untuk tidak solat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malampi ni ka padi. Ibu. Malampi ni ka. Lalu tate siaga lon tate 10. Masih lanjut atau tidak? Apa ya tu pacar me puang ni salad tualina. Isal magi na nasengi napay natanga rufan na jamaah ini sa ni makara chawniye. Ang kami matutan-tanran na puang nomor sedi nariko ang kajamaah mapamula din re macarama pa Ustaz na sanre letu pa jadi panasanre tanda-tanda yaitu makada mapadilak ke na magati to pada kena padilak. Yang kedua, nariko engka jamaah na pasitanga janna si bawa ulun na pa Ustaz. Ora natanga janna, natanga si pa Ustaz, natanga si janna. Oh caw to niya tu.
Yang ketiga, narikong ka jamaah tulitan nunu can nunu de na matapa ya tu matin rotoni ya tu. Alhamdulillah. Sinin atau malabiki niya surah malabiki sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upasang ipuang yang pertama dapat tujui keluarga ta anak-anak tak ri agama na Allah Ta'ala. Ajari mulai sejak dini. Kapa dina sempajang anak tapua tacalangi gara-gara nariko gara-gara sempajang mua. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Wajo ini macawi bahkan mega pesantren kasih masuk anak tak pesantren puang mega matut tomatua ibu tamaranaka gara-gara anakna mega toto matua ibu tame suruga gara-gara anakna tomatuan na matinulu masempajang, matinulu mengaji, setiap malam bangun tahajud, setiap Senin dan Kamis berpuasa, akan tetapi anaknya dia biarkan begitu saja. Mangulu di tama suruga, gora anaknya, iga na sayur melo tama suruga, maka di tomatuanmu, wajar na satu nariko tomatuanmu melo tama suruga, nasaba ahli ibadah. Betul katanya ahli ibadah ya Allah. Tapi nasa watukku nasa becu letuk maraja. Di nang kana jarak karya gamay. Di nang kana pak guru ka masempajang. Makukuy nasa mabila ka pulir pengalatala. Nasabari tumatuakku. Maka day pengalatala si bawa na kulit tamaranaka. Gara-gara anak. Magkumator sa balik na. Mega anak. Mega tomatua tama suruga nasabari anak-anak. Namucid di anak puan narikumat tujumiri agamay pas sempajam mua pakapala kuram mua insyaallah iya na tumatu anak tak renre kita masuruga. Alhamdulillah. Taruh ki capu ramparat tapuang narikuri pas sikola mua anak tari sikola agamay. Waram parangi puang anu cinampot mi bawa ya punangi ya tu. Narik komelo nala taru-taru na pengalatala silalona. Menre namo waye malina mane. Palagi macawi saloy. Jadi narik komelo nala taru-taru na pengalatala silalona. Makanya jangan sombong narik kong kawaraparatami ke puang. Anda kaya, bisa jadi anda kaya di dunia saja, tapi belum tentu anda kaya di akhirat. Oh ibu, meloki sogi resuri mundina pong Allah Ta'ala. Meloki yang kabolata resuri mundina pong Allah Ta'ala. Maka perhatikan yang masjid na pong Allah Ta'ala. Wita masjid dua bakar pena. Mudah-mudahan matu barakat na miraje sisile me. Oh kamu korong. Oh iya. Iya, wasan namo de gaga cede ni. Perhatikan masjid na pong Allah Ta'ala pong. Ko magallo ni masjid ta perhatikan silise na masjid ta. Perhatikan lise na masjid ta pong. Si rereki apa mega tu kita tahu masya-Allah. Liwa seki na. Sangki seki na namuali na seki kato. Tapi biasa pala kun na urani. Tan ito magkun rayo. Ang kaurani. Sangki seki na namuna sa tama di wisima dumpi ito. Tapi di gagawurani bangsa na ko. Makanya ini magkun raye. Narikumelo ki palakay anak tatanga tuyol urani. Aja tapalaki bawang maka dan rigurutta ke Haji Abdul Malik Muhammad iya tunaseng urani narikumelo ki pulakaywi tatanga ijolo na sabat telu. Yang pertama narikong kanaseng urani macigarwa cakko-cakkuna mabalala din masiki itu. Yang kedua
narikong kana sang urwani buku-buku CD ingat nah. Dia tu gaga. Bahaya ye tu urang nariko buku CD ingat nah. Aga bahaya ustaz. Urang ni bangsa na yero kebanyakan dito na kumaneng. Kebanyakan urang ye buku-buku ingat nah, kebanyakan urang ni bangsa ni tu urang ni makalasi. Yang ketiga, ia ni bahaya. Taparis selalu matu laketa dari kupur ki mamiraje. Yang ketiga, nariko engkana selakai urwane malampe witina. Kebanyakan na sang urone bangsa ni yaitu pacandringan. Paresame menit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini puang sirayra ki lo kri masjid. Talise ki masjid kana sebab berjamaah insyaallah nariko makasin ni berjamaah nari lalen na yaitu kampunge turun ni pammasina fung Allah taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas samai wal ard. Benengena sepada mata pemanangnya tanna fung Allah taala di dalamna sede kampung na paturun ni barakat na fung Allah taala pole rilangi nan nia pole ri tanah. Dari ku mata pemanang mabila tuni abalai engkai na paturu fung Allah taala. Nasabaya manan naru fatawu engka mana musibana puang engka mana masalahna nomor sedi masalah naru fatawu melo mabene anakna sedi to masalah denenre arisanna sedi to masalah dito nan caje masalah yero man caje masalah namo bapak na melo to mabene tapi dito gakwe to melo mabela jadi sini na to malabiki na niya sur malabiki ka hadir. Mudah-mudahan barakat na mirajat talalan na yuwan ni. InsyaAllah, engkay pungalatala nawiriki kekuatan, nawiriki papidalik mega, nadang pengemana pungalatala sini na dosa-dosata, sehingga engkaki mafacing sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan insyaAllah, engka manaki na palampirang umuruta fung Allah taala sehingga engka ki rate ulam malabi na fung Allah taala ya naritu bulan suci Ramadan dan insyaallah naliwat topa mati insyaallah. Doakan Pak Ustaz mudah-mudahan nanti ketika kembali lagi ke Bone diberikan keselamatan selama dalam perjalanan. Jadi sebelum saya turun di mimbar ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir ولا تعسر ولا تم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sini na toma-toma labikin ke hadir nulika pamakuni riala sebagai ada si peringarangeng melu adam penga narikong ka ada kutap pasala nasabah kekurangan itu hanya milik saya pribadi. Kalau ada kelebihan yang saya sampaikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga engkau makke gunangi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita semua insyaallah saya doakan selamat rilino selamat tukimatur ya akhir insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.